ninga liphutha umntana sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama. Ngibizile lo muntu. Nabangani bami nabangani mina ngiyenze. Uyayazi kanti manje ufuna empethe. Mina tshela le. Nehlisa umoya. Mama. Brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Xoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngosisi lana ku-CMTV uthi unenkinga onayo nomamakhe nobhuti lana. Ucela nje ukuthi sinqokole kahle si-CMTV singenelele ngoba ngathi kuyamoshakala ekhaya ejongile. So sisi kunjani? Yebo bhuti njani? Ndiyaphila nami sisomdala. Sisomdala ndiyazi ukuthi besike sancokola mina nawe ngoku silanda pha e-stop sign yabo. Usithi nje khona into eyenzakalayo apha ekhaya. Ndiyacela ke ngoba nanku umama uthe simcele nobhuti ebekhona ngoba bazi ukuthi wayesilana umuntu omdala ngiyaxolisa. Umama konje umama bani? Mama Rose. Oh Mama Rose. Ubhuti yena ubani? Athwele. Oh Athwele. Okay bhuti Athwele. Nabo umama nobhuti. Yeah, bengisacela ngoba ama viewers wethu nami angasi understand kakuhle le story yabo and uthe sibacela ukuthi bebe lana kunento ofuna ukuyisho kuthina CMTV. Ngiyacela ukuthi wena sisomdala uyisho ukuthi kama ubani kwayeke wasibhalele namhlanje singakunceda kanjani la CMTV. Mina igama lami ngiyuthando. Mina bengize ku CMTV ukuthi ngikhona ukutshela abantu ukuthi umama wami nobhuti lo bayangihlukumeza. Unamanga bhalisa ubaba lona uthatha imali kamama wami always. Uthatha imali kamama wami. Ngani bhalisa udla imali yami udla imali yalomuntu lo tipente. Mama wena awukho right. Imali yami ngikhola yendlela nginika wena lele ndoda ukunika imali yami. Iphela kuyabona ukuthi yena ufuna lo mfana kodwa umncane. Angimfuni lo mfana wakho lo uthetha ngibhekile bhalisa wena ngisukela wena mntwana. Okay bantu abadala mina ngithatha hayi unahla ungilandela ama TV wena ozomamela nizotshela mina usitsana ngaka bhalisa. Ethithani moya bantu abadala. Mama ngiyacela mama lo muntu abalisa wena ubona ukuthi ngithatha intanga yakho wena bhalisa mara ukudlisa muzi bhalisa ngathi ukudlile ke namhlanje. Abantu abadala okay ngiyanicela nehlisa moya. Mama yima wo okay ngicela sim understand ukuthi yini bhalisa inkinga yini wena ngicela ukutshele ubatshele ukuthi wayesibhalele wena wayesibhalele namhlanje. Ulingana nami lo muntu mina ngani nami ufanele wena ungalanda umuntu olingana nami. Okay bantu abadala imani anginidlisi nengane zakho mozidopha konke le ndawo hayi udlisa abantwana bantu abadala imani mama ngicela ukuthi siyicacise because I'm sure ama viewers ethu asa confused nami ngisa confused nabo mhlamba baka understand ukuthi why silana namhlanje. Utshela nomuntu omncane umama utshela nomfana omncane kunayo mama. Ngibizile lo muntu. Nabangani bami mina ngiyenze. Abangani bami nabahamba nabo bangitshela ukuthi sisi umama kuthanana nomuntu omncane so. Wena uzwani phela ithi nami vele ngiyamthanda. Hayi nami ngiyamthanda. Hayi umama ufuna iphe yena alright girlfriend angeke umama lo angeke utshele nomama omncane so lingana nawe. Wena uyamfuna yini okay uyamfuna yini intanga yakabani akusintanga wena kungilandela ama TV wena into bafuna indoda yakho mama thina ba umntana ku consent mani umuntu omdala uthi ngoba wena my brother mncane
and ngive mention nokuthi manje umenzana umnikeza imali umnikeza umthengela nempahla umgundisa nezinwele wena kunikani ozokhuluma ngayo kunikani wena kusala ujola uyasebenza nokusebenza lo muntu othandana naye usebenza umama uyalani ukuthi iphetsheni yami usebenza iphetsheni yami udla imphetsheni yakho so akunankinga nokuthi edla imphetsheni yakho inkinga yani wangakhuli naye wena umdingela umama kindoda mina undingi mina ngithathe wena hayi ngamanyala la wakhuluma unama usho lefuna le ndoda okay kanti nangiholela iphetsheni yami wena uzwe ubuhlungu ungazojwayela ka bona palisa uzongibuyela nabantu bakho nizombukisa abantu ngiyaxolisa mina ngiyaxolisa ukuthi udingela umama wakho intanga yakhe wena udingi mina ngithandane lawe anti uthi mina ngintanga marisele mama umncane kunawe guys ani understand wena ngayidla iphetsheni yakho yini uzwa yini ubuhlungu wena iphetsheni yakho wena ngawuzala babakho wayengasalanga nami kuze ingatholi lo mncane angithi uhlezi ungitshela ukuthi baba mubalekile ngizoyenzani mina uhlala balekile ubalekelani kuze ngiyothola lo mncane omfunayo kodwa umuntu omdala no angimfuni mina lo baba lo mncane mina uyamfuna ungenzela amakhamera uzongilethela la kwami okay umuntu omdala mama kwakho la yakuthi yadelela wena okay umuntu omdala mamelani nina understand bhuti nomama mama inkinga kasisi ukuthi nje ufile ngathi la uyahlambalezeka emphakathini because wena umuntu omdala ubhuti sekahlala lana ekhaya uyamfida wena sekadla wena yonke into akasebenzi kwayeke useyinhlekisa la uthi niphilela utshwala nina akurendi yena imali yami ephetsheni yami le abangani bami bayakhuluma bangitshela ukuthi umama wakho busy nabafana abancane umama busy nabafana abancane mina wena sezamanga wakho ungitshela ngalo mama ungitshela ngobani umuntu utshela ngobani abangani bakho lo ungitshela ngobani abangani bakho lo mfezi ngimbheki yilo ukuze ubuhlungu yilo ukuze ubuhlungu okay umuntu omdala mina ngijabulisa kodwa umuntu omdala why okay mina ngiyabuza nje hayi ukuthi ngithi irongo lento eyenzakalayo mhlambe ngoba uthando mhlambe ngoba vela lina age ngesingami ngokwa-understand uzosha kanjalo mhlambe nawe my brother kodwa ke into engayi-understand wena umuntu omdala okay niyajola nobafu ngiya-understand why ke ungamcheckeli kwakhe unali kwakho wena bhuti ndakho kona unayo ikhaya lapho manje wayengamcheckeli nicheckelene le lokho uzomgcina la endlini angifuni indaba sidakwa sonke nomuntu wami sithandane empeteni sibe rada yenzo khipha uthando lami ngale ngane le ngizwe umamami ukhona ukufisa ukudla for mina kodwa ufuna ukubaba lo ukudla kulala ngingadla ngizela ithando baba wanganthandana kulala ngingadla no kuba mama kuba ngathi manje une favoritism phela why umnusha yini wena sobaba yena ulenkani okay wena mawubonisa akafuni ukubonise okay asenze kanje wena so yena yikebize wena ubonana ngisa ngayo azothi asuba bakhe ladla impuphu yakhe intanga yakhe angidla impuphu yakho wena ukhona ukuthengela lo muntu imali yami le ngikhipha yena ungizise plan yokudla uyayenza iplan yokudla lokho ukubhadala ama rent nyayenza nina ani understand yonke mama uhola umndende uphe wena imali yakhona wena ubhadala imali lokho bofuna ngigugu uzodla imali yami umuntu omdala nina niyitholi le point kasisi usisi akakho worried ngayo yonke lento uthi nina mhlambe mama mangani ningayenza lo mjolo wenu ngale mhlambe kude ngoba lana ekasi sekayinhlekisa yena bathi umamakho uphuza imali nobhuti omncinci ngike ngubuze something okay bhuti alright simenzele iplan umama lo ebuye kwami wanti ngithenga ukudla kwami senze yonke into kwami yebo yena ke kuzokuncedisa lokho umama uzongisupport mamami ngisupport uthi wena ufuna indoda yami indaba encane kimi abantu angeke basakhuluma basahlekisa manje uthengela ukudla mama wena ngibona nginomzimba taso uyenza so mama mina ngisasomntana kuwe mama ungibizela amakhamera ungawulambisi ukhulu kuphela mama because singakwenza lokho right from namhlanje lo uzabe kuya kwami okay mina mama ngingadlanga mama akasho kanjalo kodwa umuntu omdala wayi wena ngoba sewufumana umfethu usamnakekele sisi umntana wakho ngithi naye okwamanje akasebenza kumele ngabe nawe lokho kwenzela my brother ngoba uthi indoda yakho and kwawena my brother kumele uthole umsebenzi phela ngeke ukuthi wena ubusidla imali ama plans yokuphila malume
afana nani webhuti? Hayi ngiyazijikajikela. Uyazijikajikela. Into esingayifuni ukuthi ujikajika uzofuna imali kamamami. Umama uthengela ugwayi. Asiyakho. Uthengela izinto zokudla endlini. Yakho yini? Yakho kodwa kusalayo mama. Ngowami ngeke phela. Mama ingijabulisa yilo imali yami ephetsheni. Bhuti. Namanje nje mawubekela ama-TV kanje ngikhumbula neblack into zonrasisa wena. Uzolandela ama-TV ungakhulumi nami. Ngiyaxolisa umuntu omdala kodwa angeke phela nawe usupport indoda ekhaphelile intshebe kanje. Nawe na my brother sowuthengela insipho. Uthengela itelevision. Sebenza i-permanent job. Mama, ayuhlabisa amahloni sheme mamami wena bengithembile mamami. Intanga zami zangifuna ngisho nazo ephetsheni nje. Ngifunwa yibo labazofuna ukunceda nabawuthisa. Umthengela indoda isize yakhe musi. Mina bese ngithandana nawe namawuthengela intanga. Nayikho le Angifuni le ndoda yakho. Ngitshela ukuthi support namakamera la into engikhalisayo lokhu support yena umntana wakhe okay kodwa umuntu omdala ngikhathele ukukhuluma futhi ngiyabonga for ukuthi ungincede ne ngomara ngibona isolution kulabantu aphume emzini kababami ungishiye nomuzi bengicela ukuthi ahambe nendoda yakhe njengoba asho na ku TV ukuthi akayingene uthanda indoda ukukhuluma yebo mina bengicela wena yazi ngicela ini ukuthi umama ngiyacela mama mani la into esifunayo ukuthi kube nokuthula mina ngikujaji ukuthi ujola nobani umncinci ubhuti or ini mhlambe mani happy ni ubizile lo no angithi mina ubizile no mina ngizocazula mama yazi mina wayengila ukuthi ngizoxelela mhlambe indlela zokwenza ezingcono awuqalela ngami wathi wena sibonise nginibonise mina yiko lokho ngithi wena bhuti omdala if ungakwazi ukuthi sisebenzisane ngalendlela wena bhuti omdala angithune kwakho ukuze nje umntana naye engabe inhlekisa la umama engakwazi ukuthi umani umcheckele ubhuti le kwakhe hayi ukuthi manje sozomgcina la semandakiwe ke afuna ukungilanda ngekhona usuku manyenze njani indaba uzongibona mama hamba uye kwamuntu wakho angifuni la ekhaya kule nkinga e1 angibuyi mina ngilale kwabo mina la umama la elele khona unamanga malume izolulelephi njengoba uvuka utakiwe nishaya isilala nomama ngilalanga mina imali yethu niyalo always niyalwa bayalwa nokulo mama uyena kumatshonisa tshonisela ubaba lo imali kodwa mama uyabona ngibhetela imali yami ephetsheni izokhola nenkinga ngeke mama kodwa une imali yakhe mina ngikhathele yami lengidlayo simali yakho mama une favoritism kodwa phela ingane yakho wena ingane yakho mayinesidingo esifunayo awukwazi ukuthi yenzele kodwa untshebe ndini uyakwazi ukuthi namakhopha wamayanuka ngishoda ngeroll on but nginomama mina nomuntu wami singaseli ibhiya ngendaba yakho kodwa ibhiya ubaba wakho umsheku udala musi ungajabula ingane yakho mase ungayithola idayisa ngomzimba ukuze ikwazi ukuphila hayi ngijabula uyajabula wena ingane yakho mangathi mfambi isebenzisa i-tissue as a pet ngoba yikho imali yokuthenga ipet futhi sebona sengisike nendwango ngizenze ukuthi ngikona ukuphetha indangu yami indangu yami mara mama awusakwazi ukuphetha ngidabulile futhi ngiyakhatha phela ukuthi mina ngiyasela uqeda impahla zami ngojabula ngoba manje kodwa une reason angithi kodwa mama angeke phela umntana entombazane fake indwango eziphethe ukunginakekela wena ngina 16 years ukuthi ungiphi imali uthi thatha mntwana nami ngitsheli mina ngomama wakhe uthi mama nginenkinga uthi kudala ekutshela wena wayakhona ukulala ungekho endlini mina ngiyakholwa kuphi abantu labo yabulelela ngizabe ngaba umngane abangani bakho abaphi abangani bakho mina abantu abadala ngiyabona la nina nizokhuluma nje kuphumelanga mina nje into engifisayo kunina nina abantu abadala ukuthi nibambisane into ebalekile la ukuthi kubanjiswane yiko ngithi yenzani lokho enikwenzayo ngale at least nimnikeze nona ispace naye niyabona into wrong yilapho so uma somshaya seyafila ngathi yam-abuse anti uma ungathuthi uyambamba esenza ukuthi yabona bhuti nanoma uqeda ukuhamba manje ne bayosala bafuna ukungishaya bangibhakanyele endebhela mara ngizohlala indaba yaba ngeza kubamba manganamali ebhiya ne manganamali mina kumele ukuthi ngithole izinto kuye mara yena ukhona ukungitshela ukuthi ngahambe ngiyotshela abangani bami namadada wami la bengibuya kuwo ngimthengele ibhiya okay mama uyenzele wena imatric
Angiyenzanga mate. Oh yenza kodwa ungathanda ukuthi ubuyele esikolweni. Ngingathanda ukuthi ngibuyele esikoleni but umzali wami ngendlela angiphatha ngakhona ngifuna ukuhleka abanye abantwana esikolweni. Mina nendoda yami Abangani bami bamhlekile esikole bathi umama uthanda abantwana abancane akusubhuti okuqala lo. Safuna unikabanisa nendoda yamfuna we. Yilo umtshelo uthi uyoqala. Ithi yamfuna. Okay bantu abadala senzeni. Khona ubani uThabo orubani lo yabe ku DJ. Abemfuna na. Bengakungizeni amakamera. Okay uThabo di DJ. Yima okay sisomdala asenzeni kanje bantu abadala. Bengicela mina sisi ukuthi sikuthathe ke sicela ke uthi simthathe sisi ngoba ngiyabona ukuthi ukuthula ngeke kube khona la ekhaya. Manje ngabe nizosala senimpakanyela futhi senifuna ukumlwisa. Bengicela kaze ngamlwisa bafu. Even ukumpromise ukuthi ngamfakisana. Mara nangu mama. Bengilwa nomama ngiphushile futhi nginesky. Into engangibalekela ukuthi awungeke uthawu mama. Sakhona la nathi sky sakhona la ungiphushile last ngawa ngalimala. Wena bomenzana bomxoshela indlo yakho le. Bengikose kusekhaya la kusekhaya. Mara okay wena uphatheka kanjani manje ubaba masekalima. Utaka ingeni yena ngizambele esibhedlele ngiyi1. Mana kubumbophisile yazi bekazobona. Into abanzange ngibona ukuthi indoda yami ngeke iyenze lamancane uyenza le kubangani bakhe bamthubela ukuthi indoda mama benidakiwe futhi lo muntu lo uze wangitshela bengithi ngikhuluma nawe wangiphusha wathi uyaphuza yena lo khulumayo lo phuza nabangani la yiko ke ngiyazi mina ngithini manje yiko ngithi ngicela ukuthi simthathe ke thina bazongibulala siyakhozana osohamba nama cela ukuthi sikuthathe ke nono sambe nawe ke thina mama if yasivumela sama ngathi uyaphuza ngeke nganami yendawo ngayizala hayi phela ngeke okay ke wena asivumele lo baba lo maye ngabe ufuna ukuthi ngihlale nawe asivumelani ke if uthaka indawo uqoshe lo baba lo ngoba mina nawe mama mbesizwana angeke ngiphume nganami hamba akabe kucheck mamela bafo asenze so mama mina ithi ngikuchiye lengane yakho ngiyeqala impilo yami entshe right ngitholeni nomama nizocheckana ngithi Ngoba vele ngiyakuthandani nangu umuntu okwatile. Ngoba vele bawufuna imali kaMama. Ngoba ingane yakho wena ngeke ulahle ingane yakho. Exposile today. Imali kaMama ngeke usayithola. Manje uyaphinda futhi ngiyababiza labantu laba futhi umuntu omdala wena angeke ulahle ingane yakho ngenxa yakho. Hambe bethi kuzoba ngcono. Nokuba ngcono ukuthi impilisa. Thina sithi simthathe. Mama ngifuna uyi1 mama angeke phela unshiye phela hayi mama kanti unshiye ebaphi yaphi sisi kanti yini mama uyangishiyela le ndoda le miyeke bayeke ngishiyela lo baba lo bayeke orubuto yini ngicela uhlale phansi bayeke sifine ngifuna ukukubonisa something ngempilo wena nono angithi manje into ebalekile uyabona uma nayo ukuthi ngathi uyiphuzela utshwala nje uhlangahlangene into ebalekile ukuthi kutshintshe impilo yakho manje angithi nawe uyabona manje sengive kuthiwa uyaphuza nokuphuza ngabe usafuna ukuyimisela ukuthi kusasa lakho litshintshe ngiyacela wena nona ukuthi uma ungasivumela thina angisomdala manje we have rights ungayichuzela ukuthi ufuna ukwenzani ngasikhathini if ungasivumela wena sikuthathe ehlisi sami ukukhuphule life in nawe wena nona sikuse college mhlawumbe yabo uyenza ikhosi thizeni umsebenzi wezandla uzokwazi ukufumana umsebenzi uyangithola nawe but anginankinga mina ngokuthi ningincede but ngifuna ukuthi umama maphume kulomfana lo inhliziyo yami izoba buhlungu nanoma ngilapho umama masaphila lempilo leyayiphilayo bengicela ukuthi umama maphume kulomuntu lo ukuthi akhona ukuphila impilo engcono no iyangicaka wena nona because yambona naye uma ngathi ujule etshwaleni kakhulu yabo yena umuntu omdala ngeke simforce ukuthi eye ku rehab bese ngamthatha naye mhlambe umqondo ngathi ukuhluzeka kancinci yabo ngoba ngathi uyayithandela la etshwaleni so ngiyacela wena nona ngazi ukuthi mhlambe singahamba siyokuregister njengamanje ngathi ngoba umama uya efumanise ukuthi so ufumane something yangithola for yourself nawe khona la iCMTV esengenelele khona ya-applyela wathola umsebenzi nawe mhlambe wathola isigela sokuthi uyikhuphule lifeini yabo akunankinga baba mina inkinga ukuthi into benginenkinga ngayo ulo baba lo ibeyahlelilana lo baba lo ngihlukumeze kakhulu futhi senginesky nomuntu ongasuba bami
And awukazi wamreporta ndawo. Angaze ngamreporta because of ngithanda umama. Obviously bebayi-2 the time bangiphusha. Kube bengiyobophisa yena noma mama bekazoboshwa enomcabangele. Hayi ngiyaxolisa wena nona. Angazi khona into ongafuna ukuyithatha mhlawumbe endlini before sami. Yeah, ikhona into engingafuna ukuyithatha. Oh ungayilanda wena nona while listening by isho. Sambe siyokutholela naba something nyano yabo umsebenzi nyano ukuthi wenze something nawe ube busy. Hey guys mina ngiyazi lento umuntu omdala masifika lana before siqala ukushoota nani vele bekarase lokethi ngibathole bephuza nje masifika lana nosisi. Wa complain usisi singene egateini wathi buka bayaphuza. Masiza sikuzama ukukhulumisana naye ngiyabona ukuthi akayibhayi nje umama istory until njengamanje ngiyambona nani ukuthi kanjani. The way no boyfriend nje abayingena indaba kaMama. So into soyenza thina usisi somzamela i-college nyana ethi ukuthola umsebenzi ethi uthola ukufunda naye ikhuphule kancinci lifeini. Simenzise naba i-course thizeni yabo ukuthi naye ukuthi kwazi ukuthi ayikhuphule lifeini esebenze kakuhle. Mangabe unenkinga wena mbukeli lapha emakhaya mhlawumbe umama wakho naye is going through the very same thing uzise umntana omncinci ekhaya ungalibali ukuthi usibhalele lapho on CMTV.co.za ungalibali nokuthi usifollow isho wena mbukeli einkundleni zokuxhumana sikhona lapho on TikTok on YouTube yonke indawo we are CMTV ungalibali ke mbukeli uthi cofa usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku CMTV. Ngiyanthanda nonke lapha emakhaya ndawo. See you guys on the next episode. Awuthatha ninga luphuta umntana sisi hey mina ngiyazi lento le mama nomfana omncane kunayo mama. Ngimbizile lo muntu. Nabangani bami ngimbona mina ngiyenze. Uyayazi kanti manje ufuna mina cheka le. Ehlisa umoya guys. Mama. Brother King, akuphole manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama